thupuya kan lu tak main phone manga poisa kan tho chuwa ve theina tur Rami Circle hi kan mel hriat tir lokang che uo Ramia hian offer le reward tha tak pek thina ni ba ka za a za in a hima danang taka poisa hlo theina gaming app zania Rami Circle atrang hian game si khel thiam viawani chuan chengvai bel chekhat thleng I hlo thei ba ka poisa hlo tur zonga I khel peilawani poin he games a hian games khel thiam tak ni turin I practice char theya games apps dangang lo takin Rami Circle poisa kan hloni pon poisa lak chua a ol sambi ke mema Paytm PhonePe credit le deposit engtik lai pon ati thei reng ba ka bonus thatak kan pe bokane Herami hi khelanuamin asmute mema description a link ka ilolu tanga poisa hlo turin ilo khelve cher mai donia Game involves an elements of financial risks and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Mi som ni pan hi chuan na Nepal thona tla thivek me ni som thum sang hi som ni pan hi Monday Nepalese private airlines pakhat chu Nimin Khan Pokhara city atanga thlo chuan hu minute som panga aliamina chin thriat lova om chu khun engemaw chen zon ani hnuwa mu ania a chuang mi som ni pan hi te pon thivek thu nei tu te soidanin he thlona Tara airplane hi private farm ta ni in tourist city anti mai Pokhara atang hian jingdar kuale minute somnga panga khana thlok chuaka Josom town adar som le minute som panga tumle tura ti ani ma se thlo chuwa tanga minute som panga hnuwa biak po thelovin an oma a chunga hian India mi pali telin Nepal mi som pathum German pahni le thoktu pathum te an chuang ani an mani an biak po hnung ber chu liti reason vela an thlolai na nia an bo thu hiat ani hnuwa helai bial vela hian an mani thli thlai turin helicopter tir ngal ania darkar khat velan zon hnuwa thlona tla hi an huti Tara air spokesperson chuan a soi Nepala hian tun hnaya ru asurna sa hlea ma se flight te chu dan pa ngai renga kalpuya ni thung India mi tamtak Muktinat temple tlo tu te point Mustang Bula Thorangla mountain pass paltlang hian Nepal le Indian lu chuak thina ni khati jong kha report karon pek thei ani e